教会来，要来赞美。好，我们一起来站立，我们来唱这首《一切歌颂赞美》。我们的神。
我们今天要赞美神。坐在荣耀的宝座，确实在世上挽救人国。有一位神，我们的神，唯一的神，名叫耶和华，有尊贵荣光。在今在永在的神，有一位神，有一位神，我们的神，唯一的神，名叫耶和华，有权威荣光，恩典慈爱。在今在永在的神，是实在真正永在的神，是实在今在永在的神。哈利路亚！好，我们就来感谢这些刚请大家在帮你就。Uli pagkatagyaman, ito ang namangwa, katulban, ito ang naman sa barawas, aso, kaijaman, aso, uma. 你所拣选，使他亲近你，住在你院中，这人变为有福。我们必因你居所，以圣殿的美福知足了。来出盖马斯马斯，莫道阿里达摩对。Jenuri tak selagi toda selanjutnya itu menjadi kita senayan. 赞美我们翻开台湾圣诗在第一首《爱的差里》，我们走进去。
uli semulamen, uli malvamen tanusun. Anya pasalibadan na adaw, ilo sumangoan at ichuchu tanwamen. Umali na sichungamen kanya parutan, ya sislapayan. Ilo sulibatan na nakizang. Sama kaya mena imaza malava pakuliku na sungadan. Tujuh adaw, mana pintan adaw. Eswa uli mau jika na sukai sukses kalian ada di sini bukti. Ulah ilo subapa kata susawan anak kisnai. Sa sinika sekakesen abarong na marka su iyo amakulat sa makisnaya sawan. Anyari hai agmasi padagi apadama chubu. Ulah ilo subapa anak kisang. Ya inuri pinagkata sungadan anya kakailingan natin Yesus Kristo. Amen. Amen. Tujulis nunggu si kata telah akhir mas Ita Isaya 50:5，其英文在我们的台湾圣诗页是在第1到第3页。那3Bapak-bapak na sumuko sa tumula wala-alay。我们今天所要领读的是在以赛亚第1章55。Yung isang alias sila na sumuko. 女生很勤。Ibu belum nama cocok. Belum nama cocok. Belum sudah baiso, sudah baika mama. Sikuda beli tujuan dan uli satu makanan. Tidak tahu tua kukai, pasusui aku si ibu.
Ibu asmas aku kini teman maruti aku kini teman.今天所要领读的圣经节在启示录第3章第2节。我们要读经的青年，我们到台前。大平安，你要警醒，兼顾那剩下将要衰微的，因我见你的行为，在我神面前没有一样是完全的。这是上帝的话。先师把刚刚来说我们的主日学，我们可以请小朋友进来喽。
Shuli Pasiran Tuan Kai Nuan Simas， 那主要该目标呀，真实的信仰。那把乌里丹呢，撒鲁安那样，不晓得这样翻对不对？然后，等一下我们再请我们的母语老师好好的来对我们指导跟纠正哦。阿周提纲，把班的心理牧师。我们在座所有的弟兄姐妹，大家平安。感谢我们的神哦！我刚才，这是我临时想说的话。我刚才主日学的献诗让牧师很感动哦，安慰了我的心。我们
将感谢献上在神的面前。那马萨鲁多阿加兹马斯，马卡蒂吉纳马德德维啊，杜卓阿吉干。那我今天的这信息哈，还是有请我们的同工来翻译哈，布加布加巴呀，马那个sekalian Mas dulu anak-anak在苏阿加比较万难哦。那在这里跟我们的弟兄姐妹说一声不好意思哈。那今天感谢神能够让牧师在今天可以跟我们所有的弟兄姐妹一起来服侍。那愿我们在上帝的话语当中彼此的来鼓励。mau si saya soal masalah mata, pada sina baca itu pada kata bina dan sekali jalan suatu mesin jadi kata kita ya salah dari kata mesinnya。弟兄姐妹，我们有没有思想过，如果有人问你，你所信的基督信仰，你要怎么用一句话来跟他解释no pinanamitan semua mana kata tak ini parainan maya ai nama kita suci tebra ayo maya sun。曾经有一个牧师，我听过他这样子说他说基督教的信仰就是不断的自我反省、检视的过程。这早期认真的siapa yang menuliswa ibadah itu nama salonga ibarat buat semes nama tentu negen nama nada hidup di sumadu waktu cuma parikut mana kini bisnisnya mana namanya itu mana kasih ayam buat semes。我们有没有认真的思想过，我们的信仰生活到底是怎么过的？那今天的妈妈真那是什么都那么带我们那个地方人。当耶稣基督成为我们生命的救主，我们的生命自然就会呈现那个真实的信仰。No, nasman sun Yesus Kristus itu nasi. Ida makaya mapatsun namana aulida nasuni marengan。所谓我们讲真的、真实的信仰，它不是一个外在的表现，它不是只有外表，它也不是短暂的，它是很真实，从里面是坚定，是活生生的，是存到永远的。Kaulida na natin paraingan tuwas saban maya. Yang ibabagan ata patutunan. Nabanaza na kumasibar mangata, na ulida na mata, apade paranaw tanan na natin paraingan patutunan, mapatutunan ta saban siniaya。我们看见这两张图它们有什么不一样？ Kita patutunan may juga pinasasungan emas sama timani。一个是黄金真正的黄金，里面外面它都是黄金。kita siya kapatunan ay tarat ay sasa ingat mau uli dari。那另外一个是什么？金箔片它只有外表是黄金，它贴在石头上的时候，它外面很像黄金，可是里面却是石头。Itu ini pergi tuan namanya tuan king. Kedua, mutapatunan nama yang kaki aja itaran hajiga。所以，当我们在思想我们基督信仰的时候，我们就可以用这个两个来做比喻。Pag inandang kami din, kaya ito ang manata asingya, na masaru to at sinay, kaya makuta manata, kaya makaya na kung sumada patsoy。弟兄姐妹，你是基督徒吗？是。siya doon。有怀疑。Tama rin yung balik sa orang tanda na yan.
如果我们承认我们是基督徒，我们就来再一次的思想，来检视我们的信仰。No sinjaitan kaya dapat na inamatay no. Pagkuda mapatuna kasi parayan. 我们是里里外外的黄金，还是我们只是表面是黄金？ Ay sunod kawitan natin, manuy bababa na aso kiniparayan. 我们今天所读的经文是上帝写给撒迪教会的信。 Surat sinukuat mas sinipatigan ito sa juga. 上帝说：“我用和合本啊。”上帝说：“我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。” Iwa sa puso. Binangatin puso taso kinudan. Luta pasunano badwatsun. Dakwa namataysun. Aya. 为什么上帝会对撒迪教会讲这一句话？ Umaya puso iwa sunan to sa juga. 因为撒迪教会从神那里领受了丰盛的祝福，可是他们却骄傲了。 Ito sa Satya Tukay na kumogo kwa manguan no sinas dakwa api duli ito misanadun sa yanan. 他们行了，他们的外表看起来活泼的、光鲜亮丽的，可是他们的里面已经不再遵行上帝的话，他们走自己的路。 Ita patunan na ipapaban na punurap na punujangat dakwa ato sibekan yang adu sireren to abang yang adu. 所以当上帝对他们说：“你们按着你们的行为，按着你们的名是活的，但其实你们是死的。”也就是说，上帝的话告诉他们：你们没有按照这个名分去做这个名分要做的责任跟教导。 Uy, kinilang to aso sikudan, lo nabadalo din kapatunan, dagwa naman sa isun mo waya ini ana mapasuso ay tsua ngadan, kanya ana mapatsunan na su ini amana su ginawda aturo. 我们看见圣经当中有很多的例子有谈到虚假的悔改。 Ito at sisyo patsumitin, ito ay sa patapa, yabacha akyuman. 有谈到虚假的圣洁，就像约阿斯王，他的圣洁只在祭司的前面。 Nami pausukan na sibekan, aname kay suwa kakakaya si As. 有虚假的爱心，约翰 约翰告诉我们，我们相爱不要只在言语、舌头上，总要在行为跟诚实上。 Nameta nami pilipalibagan, nuaya ajota palipilibat dahil ay ito angal latakay sinasayan sa kamaya. Hindi na mapatsuni ito ng sikudan. 有谈到虚假的祷告，耶稣指责这些法利赛人，你们的祷告都是在怎么样炫耀自己。 Ito na patumay ito ay pagkaday suwa inuri, inuri mo, nameta raro ano si inuri, sukaw mo to kay matsuna sa dakwa, papatutusun ko su chawan. 甚至耶稣在马太福音23章，他在这一章经文里面，他就讲了8次假冒伪善的人。 Ito sisyo ay suwa mana ito kaya pagkatay suwa minamawa na sausaw noya siyumama na ito. 所以耶稣说了这些严厉的话，他就在教导我们一件事。 Ay suwa siniguran. Ito puro ni Yesus Kristus kanina. 不真实，在神的眼中是看为恶的。 Ay suwa da bisa-bisa. No noya ito si patunan no sinas sinan nakuya rabat. 这些我们刚才所举例的信仰，
都是在讲，只有外表的信仰是很危险的。Itu siya kasoni ay mababan sa tamaya tatong parengan noya ay tasaran na minaga narabat. 所以弟兄姐妹，我们要常常回到神的面前，思想、检视我们自己的信仰有没有一致。Manada siya kasi pinunungan na mga nagsimado at ating parengan. Dapat suna matagmudan ai namatay no ai nasuka ay mas tua manata inoga bakay machimas. 所以我们要再强调一次基督信仰就是我们一起来念。Itu kasyumadanan nata kita nama padar iwe很重要哎nama padar sedang apa simuku. 基督信仰就是不断自我反省、检视的过程。逐渐成圣的过程，所以我们现在可以问一些问题让我们自己来想想看，我们的信仰生活是不是真真实实的活着？Kibadaya kisumado, ai wadoluta manata sawan niya. 不要觉得一切都没有问题很多时候。没有问题的时候，就是有很大的问题。Ijono patulitan tayo sisingan na ito saliman. Kano munday ayayaitan. Nakuha numayat na ito magunarong na luminagan. 第一个，我们可以问自己，问我们自己基督信仰在你心中的地位有多少？ Sana-sana di ibadah ya kisumado. Ini kita tiso amana itu subaru batimas. 我们是只有在头脑上的真相信，还是只有口里的承认，还是只有偶尔的感动？ Ada su pinimaru batimas di Yesus Kristo. Naman ada su pindangan sa samaya, manusu pinibaru. 真实的信仰，它必须是掌管你的整颗心。Kaulitan na kiniparengan noya, simpuluan baru magmulan. 让它管理你的情绪，引导你的思想。 节制你的喜好，规范你的品味、品格，你的决定，你的任何一个选择。Mana kali itu tua mana so kita mandi ayah. Tua mana dunia tiap spiritual tua so sikinan teman. Mana waktu cunuta tua so pada orang tua mana so kina kengayan. Tua so nama taino asu penyiri tua nama bapa pilih nama narisu narisu narisu. 所以弟兄姐妹，我们可以思想我们的耶稣基督，我们的信仰在我们心中掌管了多少？ Ay mo may tuwitin natin na ay nampung ayaw at Kristo ikaw subarong. 他是不是真的成为你生命的主？ Maka na kaulitan na ikaw sunasya na miran. 第二个，我们可以问问自己我们对我们的基督信仰，当我们在面对看待罪的时候，我们有什么想法？ Ay suwa si pasamusal batayan simado. Ay suwa pinagkatawa pasarin mo ya tinas na makuda manasyo si pasunan. 常常很多时候我们都不敢提罪这件事，但是圣灵让我们知道，上帝他让我们很严肃的看待罪这件事。 Jono ramitin na patuma kay suwa ta pasari. Dakwa patuno at sumado. Pidamo at sumado. Ayaya sinasta ring ito subarong ito subarong. 真实活着的信仰会对罪很敏感。
我们不会认为它是一个不幸的事哦，你会知道上帝是不喜悦的。罪会让人有罪恶感，会让人失丧，会让人愧疚，会让人觉得我们不配。那kaulitan na nagpalain ko at sinasumaya yung pagdunuma tayo suwa kapagan na naminto sa pauli. Kemudian lima roy ayat na padaria ayat na yini ayat. 我们会发现，罪就是这个世上一切愁苦的来源，它破坏了神的创造，它破坏了神的美好。所以弟兄姐妹，我们如何在生活当中看待这个罪？ Ay suwa si pasari mo kaya namasang katanga kawan tua ta nasi tua ta ini palaingan tua sinas ay nama kuda su si pasunya. 第三个，我们可以问问自己，你对耶稣基督有什么看法？ Uli ibadah ya Krismado ito su ini palaingan day Yesus Kristo nama kuda yao asu si pasunya. 一个外表虔诚的人，他也相信耶稣，他也会礼拜，他也知道耶稣的行善。 Ajwa nama sano sinja anu wayete mutapachuna nabi babakan ijwa na paalay isa sila tua sisinan. 但是一个真实信仰的基督徒，他会尊荣耶稣，他会信靠，他会以他为乐，这个很重要哦。当他想到耶稣的时候，他是感到快乐、喜乐的，他会得着安慰，他知道他是生命的主，是平安，是亮光。 Ajwa na mi sinjan ijwa di babakan na ta patusunan na Kristo ni madudakwa ajwa kaulida na ngata na kunasibaru matupalay ko sinasumaya na paalay na palay na kiliba na bisa na jua ko sinas ijwa mana kaulida na sulibadan. 这些是我们对耶稣的看法吗？ 第四个，我们可以去思想，基督信仰在我们的生活结出了什么果子？ 真实的信仰在每日的生活当中，我们会操练悔改、信心、盼望、爱心、谦卑、仁慈、饶恕、节制、忍耐、诚实。 Kaulidan amana kini parengan tua cina semayang suara masang ba siba bakal ma senasa na kiumat na kiliba itu asawan jadi 那透过这一些果子的呈现，在我们日常生活中，真实活出的人，别人就会认出你是属神的。 Pagkatay chua gana la kiba kaki ali nuaya mana mapatsun na memang aku isul mana original na anak na semas. 弟兄姐妹，你身上有结出这些果子吗？ Na punangan sud 最后，我们思想这个基业恩典之道，我们对它有什么感受？什么是恩典之道？就是读经、祷告、团契、敬拜、领圣餐、守主日，每一个上帝所教导要执行的每一件事。 di pakita naman talitin ang makulan. Ay chua dalam dua mana migubi buaya na makuda su minalungan. Lakwa ay chua imanza kapatay chua sumuko to akay mo. Uji at kaman ito
Akatwa sumuko to kay no chines inuri bisa sedang tua mereka ka dengar semang paragat gumagaw pilimulan tua mana sini paku kay mo chines pasususu tua mana jika mo chines sa sunati ayaw kimano. 比如说，我们用一个举例，你对主日的感受是什么？ namanya Tejua, Tujuabua, nama kita su kineman. 你会以主日为喜乐吗？ Nama silaban su tu ada. 你对礼拜的感受有什么？ Nuri hari haiken, nama kita. 当你来到教会聚会的时候，你是渴望的还是来打卡的？ Nus mama jadi ni dia buat jelas. Nama mana su kina dia. Nama si saringasun, manu mantu su nabi patinggi. 你对读经祷告有什么看法？它很重要吗？ Aisyah semua kutu apa yang jelas. Aisyah inuri. Nama aku dah nak kena sun. Nama sampai zaman. 它是你生活当中一定要做的事吗？ Maka susu itu dari itu. 你会带给你安慰，还是你根本不在意？ Semua busu. Iyo ni jual mana su sini kasasa. 所以弟兄姐妹，如果我们的信仰在这一些灵命的成长上，没有像我们那么渴望水跟食物的时候，我们就要一起来思想，来调整。 Atau kini palingan tuan nes. Aisu ibibitin. Ini anamaya taisu ada kesalingan nata usaha tua kenan tua tungkul tua dari mana mereka tua. Makin nenenam kalau sun kanan. Hai kau lidah mana tak kini palingan. 如果我们的信仰是真真实实的活着，我们就不会惧怕被检视这些问题。 Bukan kita mana saman. Ini aku nak magagal. Pariku dapat sun. Bagaimana tak kini palingan pada saman. 当耶稣基督再来的时候，我们在他的面前，我们也经得起被上帝的一个检视。 Mui di ayat itu Kristu, kan mui tak gagalan. 所以弟兄姐妹，如果你觉得自己的信仰好像还停留在外表， Lalu baik uli ibadah tanam, uli pakinan naman kami nama bulat. Ai, bababan naman ada di palingan. 要记住圣经说这是危险的事。 Ibu siswa namanya itu. Namanya itu mana tak ini siswa dan siswa. Nah, mina kada rabat. 神是真理的神，他厌恶一切虚伪的。他说要用心灵诚实来敬拜他。 Atnas kaulidan. Ni atunay tua dan sarca. Anak paalay tunaen na tunasipan mga sumati ayam. 当我们的信仰只有停留在外在的时候，当我们在痛苦，在要离开人世，在你最需要的时候，你的信仰不能安慰你。 Ada sama no wani na ibababan sa kamayang. No sepatutnya sebungitun kota sisiratai. Nuri patu jodoh mata kini ketawanan. Ajoy bababan nata nilangan doa sinas. Ini auri masa tua semuanya. 因为停留在表面的信仰，没有扎根在我们真实的心里、真实的生活中。 Azai ni anak na si balong na alay mapasuso tua kay na sinas maya maya tua ni anak hospital. 如果神的话语触摸到弟兄姐妹，就不要敷衍耶稣基督的信仰。 Nuna setua ka kay na sinas ikuasu balong maya semui maya na dosu sinemen na susipatinan. 不要把我们的信仰当作游戏，而是要全心全意
忠心跟随我们的耶稣。Asu kipalain tuat sinas, maya demikian, udah na masih permasalahan, na masuk ke mana suki kipalainan tuat sinas. 不要让你的罪拦阻了你，无论我们有多少得胜的耶稣，总会为我们挪去。Ajaga pasari maya, mama masih kecil, tuat kasih jadikan tuat sinas. 他要的就是你心里的诚实、真实的信仰。弟兄姐妹，如果你就是那个天天背起十字架、很认真的跟随耶稣的人，Kumanda ulidan sunana cuma ulida tua su jika isun mana kumanda ulidan suna na asu saban ayo mas. 求神帮助你继续的努力，继续的前进，继续的仰望。Kami tua sinas dagna nu saradan talamu ipaparangan tua sinas. 不会因为试炼。没有因为困难就中断了你的脚步，也不必在意这个世界怎么看你，因为我们的信仰本来就不是跟这个世界走的。Mulainya masa kas kulingan di katawan sa kumpikan atau mana kasih sa ayawan tua cuma tua si kasih gadedan tua cuma. 就算没有人可以理解你的信仰，包括我们的家人，有时候也不明白你所信的。Coba contohkan, dunia pindah-pindah tua mana tak pernah parengan, ini parengan tua cinas tu nama lain. 所以我们不要觉得跟随耶稣是一件很丢脸的事。我们要感到丢脸的是，活在最终还觉得自己很快乐的。Dakwa maya baru-baru nama tajwa ini ada nama baru tu udah sedang dan lagi sedang ayat dua maka tak cungkul. Amin ada kiparai ni dia nak mudur mana tasaruan. 但是弟兄姐妹，定罪的事是上帝的事。Ada semang pasari no ya, ini ahli penasari mana tuan, nak cimas tuan. 所以我们要特别警醒自己，唯有真实是重要的。Zakina nak kita kau ingat, ada cuma ya ulidan no ya, itu mana ada dia. 真实的爱，真实的信心。真实的悔改、奉献、服侍，真实的信仰生活。Kaulidan, ada kuman, ada sawan, ada kiriman, ada kinking, ada ibadah. 马太福音7章22到23节，上帝的话这样说：当那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明地告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离我去吧。” Itu sisiu tuang tadi tuang kaya namanya tutu. Kadua ada dari kedua contoh ibu amia tutu. Smash. Napaka to sumadana anda mereka rindu mana kecian tua istatan. Sa napaka to sumadana na kibusinan tua mana cimasan. Nu ayah ikan ay babakan atas mereka itu di Yesus Kristus. Ina anak bilang manusia. Yesus naruh pasarian nak sosok. Ya sedau tenan. 所以弟兄姐妹，倘若我们期待、希望我们的信仰可以带给你安慰，死的时候给你盼望，在神的审判台前站立得稳，我们就要放下对自己的掌权。
Luna masih paalayan aku masih baru buat teman itu atas ikatsu sering makacuna solidana ini palingan kasaban 让耶稣做我们生命的主。 Lagi Yesus Kristus na semua itu baru 在每一天、每一个时刻、 Semida tu ada ini 每一个决定、每一个行动， Bapak pilih-pilih sun tu mana su pasal kenal pasal kali 都带着敬畏上帝的心。 Lah su si Yesus su si paalai su si balai buat seman 在生活中活出真实的信仰。 Mana mapacuna mana su saluan buat seman buat si gaji 愿上帝的话语来帮助提醒我们。 Hai buat seman sudah masalah kakak sejalan na tapi tu 我们这时候一起同心来祷告。 kali ini 全能爱我们在天上的父神，我们向你献上我们所有的感谢和赞美。天父，我们谢谢你，借着今天的话语，你再一次的告诉我们，在你的施恩宝座前，我们要坦然无惧的敞开自己，真真实实的活在你的面前。主，我们向你承认，很多时候我们显而未现的罪，我们不知道的罪，主啊，在你眼中那看为不好的，恳求圣灵常常的提醒我们，好叫我们知道我们的生活信仰要如何的来调整，如何的来操练，如何的在你教导当中成为上帝你所喜悦的儿女。主，我们也谢谢你透过今天的话语，让我们再一次的思想，无论是我们从小到年轻人，到我们的长者，一生的年岁跟随你的脚步，我们更是要带着谦卑的心，敬畏你的心，常常保守自己，我们的言语，我们的行为，是否在神的教导当中是相称的。主啊，好叫我们所到之处，我们能够荣耀上帝你的名，借着我们所行的一切，影响我们的家人，影响我们身边每一个我们所关心的人，好叫我们这一群人能够借着我们所行的，更认识这一位又真又活的上帝。主，我们谢谢你，再一次将我们众弟兄姐妹，将每一个人的祷告，将每一个人的意念交托仰望在你施恩的双手中。主啊，愿你托住扶持每一个家庭，每一个儿女们，好叫我们每一个人不偏离你的脚步，能够全心全意真真实实的来跟随你。因为主，你是鉴察人心的上帝，你看的是每一个人所献上那真实的敬拜。主，我们谢谢你，愿一切荣耀颂赞都归给你。我们如此感谢，祈求祷告，奉耶稣基督你得胜的名，阿门。Mari-mari pinapungkitanganan ko si Magaya. Uy na makapuntos. Ni ana mapagkasulan. Ino pagkasulianan. Yan. Senaya, Dewa, Bakai, Sinas, Dua Sandika, Dewa Lima, Senaya。文艺诗歌在我们台湾正是300的灵鼓手，
dan musna mauga tuasu mana dan namasan napitsun tuana nasi tuana dan tuana sibai kanana nama kaya paula-ula tuana na warung tuana na kemenangan mani-mani itu admita po anda masuk kisnai tuana pasekatu Saya suarga Muhammad Rasulullah uri nakini kabaitan na pagawgaw jangan tulis tunarga isu kini sunayan itu asu sensingan Muhammad Rasulullah yan na marma inuri nakatamadani Yesus Kristo amen amen 法师妈老周报报告，属于不是现在给林永斌长老。大家平安。平安。大法师妈妈的周报。 ngalet na kesana simai ko tiga su ni si tajua na le hai tajua I tada ijo man siwa puru sama tero ajua ta kinki ijo lima kojo rusai lai sa siwa puru na kia duit na malka sikai nga inuikai ijo man sepata puru sa manem ijo siwa kojo itu dai lima puru sa lima wata na kinki na pada ba yuri kaya sausuan ida man tapuro ana dito kai ida man sepata puro sama tero si sha 43位azwa ni chiwa si ida man tapuro sama siwa bando mas pata si maru sama terelak ida ida sa lima wata na kinki那pada ma inuli kaya mabulungan itu maspat di kau semua zisa na处理。Dapat solat tangki ya lehai ecekwa ma cocok anisio itu man tapur sama kro ujol kelai umakro akinti. Ecekwa itu kakati lehai no tertulis ecekwa buku ya na lehai itu man nun pur man nun makro sama rosa. Dapat solat wata akinti. Ecekwa itu kasih pada mui kuat. 韩来豪1000，杨水野1000，龚文明1000，吕美花1000，林永斌2000，林秀芳2000，林永福1000，吕玉辉1000，林美花1000，陈明虎1000，吕干罗比拉1000，你知道吗？他不如啥马西里，你知道啊？听啊，我啦啥叫不就？但不是了，但就不是听韩来豪叫不就？ 关思成补救傻李买奶，石延恩补救傻李买奶，杨博轩得了补救，冯国明得了补救，陈明福得了补救，吕干得了对了，你们补救，你叫我们比多那丁丁不少了，得了补救傻了谁来？你叫那感谢丁丁，你吕干那对了补救，叫那他就比丁丁多智慧补救，三路都了在家丁丁啊，在上山里修。 itu sepatah orang itu aku jual usai lai 50 sa 5 watan. Aisyah malah tak kisah pesa rasa isyoka. Dah pasal watan sensian yang itu negeri dah isyoka. 8月12号星期三第多干，豪林地不生安以陈修理长老，豪林罗干真言城指示。 好，你但是对那些修理嘛的多卢嘎希望凯安多布鲁阿多比多卡兰，巴达斯巴达布鲁阿多利马卡兰。那我们门徒修炼暂停，改为诗歌教唱，我们圣业组。那接待的服饰是我们传道组。8月14号星期五打开给约翰，以及过面是马里乌里万，比成立小长老什么状。 你过面是嘛？台湾站真理品质上上照，上过面是嘛？马瓦里这边请牧师，如果牧师没有办法的话，讲到是哪里？
我就到礼拜上就知道了哈。那如果没有了那个牧师来进入服事的话，就由我来带领。用国民什么公冠、城议会、教育牧师啊，是吧？我国民妈妈的多乱，杨子彼此是什么乱？还出马那边用办法大家的危害。还出来是这样一段你就西山西给打到到那种对人你就西山西给的，所以这边服饰大概都是长老哈。还有6点半跟9点半的弟兄牧师，膝盖林永斌长老，6点半的事情林雅涵姐妹，9点半的事情是吴雅莹姐妹，奉献是陈秀丽长老，周报报告还是我，诗歌赞美是青年团契，礼拜献诗也是青年团契，音控高礼级弟兄插花第2组，还读经给我那妈祖做，还就来到现代传道组，还去到民主跟系统留影，信息分享是特训老师，陈恩、子提、盛文、竹君等5位老师。我对于你手说会把该努力给多罗安给蔡青春指示。今天有没有人要留下来的团契？妇女团契。好，妇女团契留下来，礼拜哈。还有兄弟团契也要留下来，这2个团契要留下来。所谓多，但是是归你们的多。箴言第3章5至6节，阿里斯的生涯什么果？要专心仰赖上主，不可依靠自己的聪明，无论做什么事，都要以上主的旨意为依归，他就会指示你走正路。巴路沙卡玛亚瓦马来莱，玛雅伊巴拉约瓦苏苏万，阿苏努拉达阿罗达伊拉人瓦阿罗瓦马来莱，拜伊苏拉鲁里马阿瓦，是不是这是上帝的话。Siapa tahu lah, lo tebeli lima itu si kamasan musai. Tusuawa, awi maja ki sing musik nayaya. Dia ka busi ata di parutan, nya sing rengan to, wala ki maju yang kelipat. No na ki maju to suno ni ki maju pasi san siki. Muni amakai ki muni busi. Saat di busi tu cuy maja siksa. 那或者那给我们讲每天还要定位，起码都安心下来后，没有那你讲外了，好，第2个，还在牧师的模拟，也是你老一挂来搞嘛，菩萨们做服饰，做教学那里也是你当那叫嘛在菩萨们打陪你的嘛就，也你老样嘛，啥，一个就两嘛就还要叫系列活动我跟你讲，拿了把你过着。那kwa malaikat toa kini waktu mas lumai ke新牧师semama dia kami kini kiokan为我们服侍也认识大家哈，等一下他会自我介绍你朱心怡怎么是我的侄女我女女朱心怡老师现在国小的朱金章跟林瑞珍的女儿说朱心怡OK 我呢就小该了我是我呢那我们来给马就打，他是我们中会护理师公部的牧师基国牧师。说的圣心安，你们在经络我是把大家等等，今天晚上8点我们来干嘛就努力改变，尤其是我们长子我们要去卫生，今天晚上8点干嘛做？弄掉早上9点告别礼拜，我哋等我哋叫改一过，我那9点半9点半我哋等我哋过礼拜，我那也蛮不少，大家因为从那个身上，昨天我们入殓跟火化已经都好了，那个骨灰嘛来把它叫改这个礼拜，那个准备。
到了星期一的晚上，给家里人的家庭的时间。有星期二，等到有星期二，我们各团契都要去啊，各团契青年会、兄弟会、妇女会、修女会，我们马约根啊北海8点啊，处理是修女会的会长高文生长老啊，你要处理那个礼拜晚上的会商啊。轮到我们修女团契啊，因为那是我们的团契啊，耶稣那是我们修女团契。还是哪一个礼拜的晚上？啊？安排在哪一个晚上？礼拜二。礼拜二的晚上。对，8点。我有时候我全部所有的晚上都是。哦哟，没有做礼拜二了啊！礼拜二完了就干嘛呢？然后他们要整时间除伤，我们长子会过去都除伤啊。然后礼拜二马上看了，awal就打如果一样。Apa solid dan kuat jaga mudah-mudahan untuk tulen ulita kita si pawai. Ah, kita ke 家庭礼拜小组哦，啊，就打如果我来讲给他就，我们修女会要多1000块哦，哦。cuma na kasus sekali mana jinrol. Jadi kamasan simakan awal suatu sisan sikit no kewilan cio. Yo dikisin dia maka dokter. Saudara nanti pada orang pola tai suatu sisan sikit. Sikin sepat pun suatu sambil deh. Sikin sepat pun suatu sambil. Suatu sisan sikit oleh diputuskan 6点半要协助牧师的是林永斌长老跟陈冠杰长老。9点半的诗会是林永斌长老。那2点半何一发、李金光2位长老，还多不顾洪文明、陈明辉2位长老，感恩祷告洪文明长老，贡献祷告陈修义长老，还说完了电动班或者是时间农历秀，那么修改。把说话打来呢，因为有人要升上去，我们可能会提早，哦，我们掌握提早。说说那baru dalam maka target tinggi itu mama di di mana oh di apa itu mama 在修养后说itu mama 的不是那还在医院的就是郭锦欣姐妹马金喜已经回来了马金姐妹请回来了石叶珠还在医院吗那就2位郭锦欣姐妹跟陈叶珠姐妹还在医院，我那个是把这个di Noli， 有公台的，说完了我把什么了过来是先我那个平安日，就完了礼拜3那么反正把什么了礼拜3，在我们完了在班主任那个礼拜小组，那个不对，这个还没有是把什么了，对不对？好，那个信仰培育组这边补充报告阿庄3个参观台南新丰长老教会的长子还有团契的干部来到哟，你们要交那个心得报告嘞所以目前已经收到3个组别的还没有交的是不是今天可以交？还有包括团契的双年、青年，还有妇女会、修理会所以麻烦把你们最简单扼要的心得再回传给我。好，以上。说林在生日的那努力，说生是开努力那生那就开努力去把金多吵，那在那么那说sama kaya discount sini 80% dengan Christmas， 我们要持续为把人找回来的事工来摆上。我们推动了关怀事工的探访，包含妇女会的幸福列车，愿我们能够同心协力来完成上帝所交付的一个使命。西干曼萨姆山，西干印度亚来处Perjuangan sekolah semas sensengan di awal itu tak semas bulan Sulaiman makanya acuhung sensengan， 一样我们持续为着我们教会恢复新建的施工来摆上，
求神来祝福在各样的行政的过程里面有进度，让我们能够尽快把这样的施工来完成。Beli-belian, kasih kain nulian na satu itu kabetel, lana suribaya kina caban-caban. Namanya uta aichua iklan di jinglu, ula iwa suribatan wa semas lama sasa abalung tuana magalala. Asinsinan nutiang uri pustau dia kama ayesunta, kingawi tuana semas ula na suribai. 我们一样为着生病在家或者是在医院的弟兄姐妹，我们刚有听到的，包括我们的卓牧师，包括我们的林义荣弟兄，还有我们的郭景新老师，还有我们的职业主母姑，还有我们的高池瑞，就是我们的池少红弟兄的儿子姑姑你池秀梅执事哈，我们一样为他们来摆上祷告，那也一样为着我们的商家。进入在明天的一个告别礼拜，愿神求神来帮助，希望明天的施工都一切顺利。Numa kainulan si Bagawan ni si Musi hari Selasa ya Yuli。从今天上帝，感谢你，让我对着我们教会，持续把人找回来，教会的意向，在这里说。全能施慈爱的天父上帝，主你是又真又活的神。我们将我们每一个众弟兄姐妹有声无声的祷告，全然仰望交托在你的恩手中。无论是我们正在悲伤、痛苦的家人，正在身心灵受伤的弟兄姐妹，休养的牧者，无论是我们教会的事工，把人找回来的这个负担，甚至我们教会的建堂，主啊，你是调度万有的上帝，在每一个服事、每一个事工当中，让我们一次又一次的经历到你是万有的上帝，在你面前凡事都能，在你所应许之下，成就我们教会所有的每一个事工。主，我们谢谢你，我们愿将所有一切的祷告再一次的交托仰望，愿主你亲自垂听接纳我们每一个人的呼求。我们如此祷告，奉耶稣基督的名，阿们。阿们。是真的，
Ari Zeneri Kalvai Tua Taksmas, Tua Sandika Rusendes, Takapulu Katu Alua Senayan, 颂龙在台湾县诗248首，阿里的查理。下周福音广告大环节。Gilibak no aja kemakat masan, pas eling no aja la barabacana vavak. Wila sini pakizangi canu cina mapoda. Agma situ jua pate para lautanga. Amin. Amin. Hai mawatan to tiga puno smas nasa watan te suaka ina lehaya sa ti atian chiuro bai有进步了哦，有进步了哦，我可以安心，以后不用有接班人了啊，越来越成熟哦，mawatan to tiga puno smas sana mas mati ewan anu kati buksi ati sio kai di mana semua tu， 我们现在认识你来自我介绍一下。了不起的马布拉，大家平安。我也是第一次来到北业教会哈，那真的是很感谢神，让我有这个机会，来到我们的北业教会，一起在神的话语当中彼此鼓励。也祝福大家父亲节快乐哦。对呀，我记了。第四个广告。我已经跟我爸爸请假了哦，我说爸，我昨天给他过父亲节，我说我先给你过父亲节哦，请假哈，我礼拜天我先给上帝哦，所以感谢神哈，我们就将一切荣耀颂赞归给我们的神。那ông ada di Jaliman Balisau， 对，那么是Sisigo juga进来，好，然后重点是来重点。我没有讲这个我现在在中卫事务所，对，我现在在中卫事务所当妇女事工干事哈，有接传道事工部，所以那个左牧师是我的部长哦。那还有21事工的这个服侍，那在这里也很谢谢我们北业教会的弟兄姐妹，对我们的事工都很支持，很尽心尽力。那我也相信我们常常都在你们的祷告当中哦。好，重点来了，我真的单身，我2场都被介绍了呢，早上那个左牧师还在讲，什么意思？好了，好，我给我一下，然后那陆闪文我不介意哈，只要他很勇敢的愿意当师长，我都可以哈，愿意被上帝使用。好，你们没有问题问我比较快。我要下去了。听得吗？好。来，那个我们妇女
理施工部的部员代表我们教会赠送一个点心的，你到节制的吃会对健康有一点那个好嘞，照相，谢谢我们经理，有机会再来一次谢谢，我们还要再听你讲道，好，阿妹。好，声乐组说礼拜3示范要练歌，听到了吼？好，能够礼拜3了，阿里嘎查里。好，乐